Aduh, semoga ibu tuh panjang umur. Chicken. Rezeki orang baik. Alah. Nah. Wah, this is so good. So creative. Wow, da machen so viele Fotos. Was ist das da vorne? Die sammeln sich hier so. So, begibst. Kayaknya ada something deh di depan sana. Papa, dat terkiak ya. Kenapa pada ngumpul? Ja, 14, ne? Ja, genau. 14 können wir trinken. Dengan Burgtheater. Ja, Martin, machst du es? Kita udah kelar. Nee, das gibt auch so in Frankreich auch, oder? Amerikan. Sekarang kita di parknya. Wah, cakep. Kidos. Loh, anjingnya siapa itu? Kabur. Ini Elsa Baum, huh?
Oke, dan sekarang kita balik. Kita mau ambil makan malam Kentucky. Yum yum yum. Sotong. Dun 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 Oh. No? Dat is lekker. Ja, der hat uns geführt. OMG. Dat veel extra. Oh my god, gengs. Gratis gewesen? Kita dikasih satu tas ini Das war gratis. sesama Asia. Ini Asia bonus, tau nggak sih, gengs? Ya ampun, baik banget. Persis. Kita lihat nanti di hotel ya isinya apa aja. Dan ini gengs, kita dapat banyak banget gratisan, ya ampun. Ini kenapa lampunya kerlip-kerlip? Jadi kan terakhir itu pas kita mau ninggalin Kentucky, kita bilang kalau abang ada pesan ekstra coleslaw ya kan. Itu saladnya Kentucky itu abang suka banget makan. Terus bosnya yang tugas sekarang tuh ternyata orang Asia yang tugas ini malam ya. Terus kita udah ngeliat, oh ya coleslaw-nya ada 2 gitu kan. Kita mau pergi, tunggu katanya gitu. Sini, ini coleslaw-nya lupa katanya gitu. Hah? Dalam hati gue perasaan udah dimasukin gitu kan sama dia. Ya udah dikasih 2 sama tisu gitu kan. Terus kita mau pergi lagi, tunggu katanya lagi. Mau mashed potato pakai gravy, aku tuh yang bingung kan, yang iya aja gitu. Iya boleh gitu kan. Dipesankan mashed potato sama gravy. Terus dia pergi ke samping gitu kan. Dan ditaruh di box, ada lagi di box gitu sesuatu dia masukin. Terus dia nanya anak-anak, kalian mau es teh? Kata gitu, iced tea? Iya boleh, 3 kidos dikasih iced tea juga. Terus aku tuh yang sama abang toleh-tolehan. Gimana sih? Terus terakhir kan aku bilang, aduh terima kasih banyak aku bilang gitu. Terus yang dia kedip-kedipkan mata gitu. Dan ini kita lihat isinya ada apa aja sih sebenarnya yang dibungkusin sama si ibu, itu baik banget. Jadi ini satu tas yang kita order. Ini nggak tahu, ini kayaknya juga diekstrain sama dia. Nanti kita lihat. Ada 1, ada 2. Ini coleslaw-nya, salad lagi, ekstra sauce, ada ekstra sauce-nya lagi.
Terus dikasih lagi ada iya. Terus mama, ini yang masuk di menunya mama ada Fanta atau apa gitu. Dan ini satu box. Nggak ngerti gengs, ini kita order apa aja aku juga bingung. Terus ada coleslaw lagi. Dan ada coleslaw lagi. Terus dikasih banyak banget. Ini, banyak banget ininya. Katanya buat anak-anak. Ini bonusnya. Ini nggak tahu apa, nggak ada di tulisannya. Coba kita lihat. Oke. Ini mashed potato dan gravy. Ini mashed potato dan gravy. Ini nggak ada kita order. Ini nggak tahu apa. Gravy doang, saus doang. Astaga dragon. Dan ini mashed potato dan gravy lagi. Chicken popcorn. Lalu ini bonus lagi dong. Ih, sumpah baik banget. Astaga dragon, gengs. Ya Tuhan, baik sekali. Jadi, aduh. Ekstra. Oke, ini sekarang kita mau makan. Kita sekarang makan di lantai aja ya. Ini punya abang. Abang. Coleslaw banyak. Abang. Abang coleslaw. Ini kecap. Chicken popcorn. Weer met Anja. Ayo semua duduk. Selamat makan. Selamat makan. Bonusnya banyak banget. Selamat makan. Du wil bij papa's großen Burger beißen. Ya ampun. Ich glaube, ich krieg's nicht in meinen Maul. Willst du oder nicht? OMG gengs. Mashed potato dengan gravy. Ob ich dabei verkaufe oder nicht. Panas. Ich dachte. Pesan satu dikasih dua. Ya Tuhan. Luar biasa. Ini siapa mau ayam? Aduh, rezeki nggak kemana memang ya. Aduh, enak banget. Aduh, semoga ibu tuh panjang umur, rezekinya lancar-lancar, sehat-sehat ya Tuhan. Baik banget. Nog wat. Dan kan maar dat stellen. Zo. Ja. War das für unser Teller? Awalnya aku pikir Kentucky nggak buka. Teller. Dan abang tadi mau beli kebab. Terus mama bilang mau Kentucky lah gitu kan. Achso. Rezeki banget. Hat dieselbe Farbe. OMG ini enak banget mashed potatonya. Weil seht ihr Ketchup vor dir. Da die Pappe. Minuman gratis. Luar Dat biasa. is met breedseltje, hè? Wahnsinn. Mhm. Nee, doe het een lekker op. Baik banget ya. Du willst selbst abgehen. Warum habt aber, Panas pula ya. Heiß. warum habt aber kurz merkt ihr diesen? Karena pakai masker gitu lihat aja memang ya. Memang muka Asia kelihatan lah ya. Ja, mit Apa mau pommes? Der Geburtstag wird. Jadi ada extra gravy-nya nih. Wow. Kita tuang. Wah, mantep banget ini malam-malam kita. Ich geh jetzt nicht mehr raus. Und können wir trinken. Ekan. Ini gede banget dikasih ayamnya. Wow. Heute ist der beste Tag ever. Warte mal. Wah, bonusnya sayang. Asia bonus. Was ist da alles drinnen? Mau gravy? Nein, mein Chicken. Mein Chicken. Zo viel, hè? Ya. Mein Chicken. Banyak banget ini, aduh. Chicken. Rezeki orang baik. Alah, Ich möchte hier bitte. lama ini sampai besok juga ada sisa ini. Der Pommes geknappt. Aduh, mashed potato-nya udah bikin kenyang. Oh ya, dan Kentucky di Austria sudah mencoret nasi. Tidak ada nasi lagi di Austria, Kentucky kan? Sayang banget. Sudah ditiadakan. Schade, gibt es immer. Was denn? Nasi. Gibt's kein Reis mehr bei Kentucky. Das stimmt.
Anak bayi pengen makan juga, nyium wangi ayam. Oh. Ya, jangan. Yaudah, kita bilang apa? Makan. Todo ya. Dulu ya. Dulu ya, aku sih. Ada sama family. Family night. Family dinner. Fantasy. Dia tuh selalu mau ikut ngevlog. Gitu loh. Aku mau ikutan ngevlog loh. Kalian ini gimana sih? Kalian makan enak, Len. Bye, gengs. Dadah. Bye bye. Thank you for watching udah ya? Udah tadi ya. Bye bye. Sampai ketemu besok. Thank you for watching. Thank you for watching. Sarangin. Subscribe. See you next time.